Tumide Kerman Hingani Kangide. There was one Nagai MP Tangkul Suisa. Mama Samak Laktana, Yangu Kanigoja, the Nilmadab Sarmada, my group of Yangu Tobiganu, Akwim Puning Minasi, Shilu Tribes and Losalu, Loco in a high Rebimana. Yangu Madinu Pada such a visionary, Tangkul Suisa. Mean man hiram the chap tanto neto guno him warakani hide akoy ng say higher cost akoy da chogo sagay ni ati dilone namasudra ni amadi akoy gi chali ba akoy dharma tuwano chali akoy namasudra ni akoy sa bangali ulan madigi ulan mani akoy chali bangali dharma ni who can deny adu moy na pura namthad na akoy sa pura muthal lamat taro madi chingi mi sing akoy mo na tapon mani adu ninga si tawli base Nagas were much higher, they were visionary. Minut hiram badung si chapchana ngasi chahi humutra matung ngasi thoi bani chapchana humutra mathoida mitene nung sida bani mitele ba mutat pani sing mina tangkul lag suisana ko ne prediction torumba request torumba hey noi chingali bana cha nawa log de tan thoi en tai ne ko na mase ko like to thangna rakha what a shame hey mite community noi lali sho hiban no ko na chobune noi na sagai ne torumba na ko ne mutat panatra maram madu na sing na halbadam akoy ilang